Il-pjan fit-tul għal reġenerazzjoni taż-żona tal-Port il-Kbir li tħabbar mill-Prim Ministru Robert Abela se jkun maqsum f'erba' fażijiet miż-żona tal-Power Station l-antika sas-swar tal-Furjana. Fl-ewwel fażi, flok il-Power Station qed ikun propost li ż-żona issir waħda residenzjali ġdida b'lukandi, kafetteriji u ristoranti u pjazzezz pubbliċi fl-ispazju li jestendi sa fejn illum hemm it-tinda tal-patata. It-tieni fażi se tinkludi it-komplija saż-żona magħrufa bħala il-menqa bil-ħolqien ta' marina, breakwater u spazju oħrajn miftuħa. Dan se jkun l-uniku intervent infrastrutturali fil-baħar. It-tielet fażi tinkludi t-tul ix-xatt bejn il-Marsa u l-Furjana fejn hu ppjanat li jkun hemm aktar ristoranti u ħwienet u anke moll imtejjeb għal ferries li jitrakkaw fil-Port il-Kbir. Dan filwaqt li r-raba' fażi se tinvolvi is-swar tal-Furjana fil-parti illum fejn jipparkjaw il-karozza l-linja u fejn isiru it-testijiet tal-liċenzji tal-karozzi. Hawn se jsir spazju kbir miftuħ għall-familji, parkeġġ u restawr ta' swar. Tkellimna ma' diretturi tal-kumpanija internazzjonali responsabbli mill-pjanti, Chapman Taylor. When you develop a vision for this type of project, it has to be recognised that it can't all be delivered in one go. It has to be delivered over a period of time. But it is so important that we do have a long-term vision because you need to make sure that all of the phases will link together in the longer term as a seamless scheme. The place that we're designing here in the Grand Harbour is absolutely rich with story. It's a dream brief. In any site where you don't have anything to work with, that is the most challenging, but it's the complete opposite here. We have a rich history, we've got a rich heritage, we've got beautiful buildings, we've got this idea of the fortress, we've got the Grand Harbour and its maritime history, all of that to work with. And so the exciting things that we're doing in the Grand Harbour is actually what we keep. Dwar dan il-proġett, il-Prim Ministru Robert Abela attenna li dan se jingħaqad mal-Viżjoni Malta 2050 u proġetti oħrajn mill-Gvern li tħabbru fl-aħħar xhur bħal dawk ta' Manuel Island, il-White Rocks u l-Forti Campbell.